Apay akas na tikawis mo, bakla. At ka diti parikod manang blessing. Kasla kakit din nga anya, iti dahi takawis mo. No makapagsaw ka manang. Kung naman no sino ka matakapintasan mo. Na, adaya imbagak anapintasa. No, awan tinasayaan nga ibagam. Mabaling ka di, adi ka manakta, ha? Magpili ka iti kawis mo, pilimat atay may bagay kan ka. Hoy, kastoy ti kunada a fashion, manang. Fashion? Yeah. Saan mo ba't abagay, bakla? Umabal ka man rin ngamin. Anya kay kumati apala. Day ta-fitted, abadom. Ay, pakpakawan. Ay, nako. Una yung tikas ng ugali, manang. Nagadulang ibagbagam. Intun kuan, agpus kan tumanen iti Facebook. Nakitak ti atidog a post mo iti Facebook, mare. Asino ngay manan ti dakdakamatam iti dayjay a post. Asino kumapay ngay? Di ka arubak abakla a feeling na pintas Anyat na pasamak aya, mare. Inbagak laeng asaan na abagay ti bado na. Ibaga nakit din nga umapalak ka no. Unay kamutin, mare. Apay ngamin apakibibiyangam ti kawus na. Katwan tapod numat asaan na abagay ti fitted abado na. No siyak ti sika, idilit munday di a post mo, mare. Apay ko ma? Bayam, tabasaan dagiti Facebook friend ko, mare. Ay, unay kan, mare. Kitaam nagado ti nag-comment iti post mo. Apay dagulit ka. Bayam, kunak lang arudan, mare. No, apay mo tamasapol nga ipos mo ti apay ti karuba tayo blessy bagay. Tapno maamuan dagiti daduma a feeling day ja abakla. Anya ko mga di apalakkan ko na. Saan ba't a sexy? Napudaw laang mat. Ipos mo mat aminan bakay. Nagado ti makamasbasa. Di ka katimapain? Anya ko mga iti pagbainak. Amumat iti Facebook. Nagado dagiti chismoso. Ken chismosa aman nagibiyang. Awa na. Pag-fistan dati Facebook mo, nukas talaan. Ay, katbayam I-delete mo git din. Urayan niya pa iti bagbagam. Saan ko nga i-delete no anya man ti in-post ko. Period. Ay, lawaw. Kita, ama. Ang mga no ipos na tumat intong madamdama. Nay, anya ti sirip-siripom di tanan na banjay. Kasla da basol ko kada kayo Ay, agtataol nga minti asok. Isu nagsiripak. Dakis ka day, blisay. No kasta, siput-siputan nyo gayam tigaraw ko niya, nana. Ay, saan ba't? Naira na lang ka nagsiripak. Bakbakitan kayo mat at chismosa. Ay, awan ba't siguro ti dakis na no nagsiripak. Taparaagan mi ba ito'y nagnaam. Amok dagitan nga style yun, nana. Kasta kati style dagiti maritis akaaroba, Mahilig da nga agsirip-sirip. Anya ti kunam, Nana Banji? Pinagsasawa na ka naman ng blessy tayo? Wan ka rod bakla. Ay, nagsirip bakla ang itigate may nagtataol ti asok. Kaya't ko amakita, sino ti limbabas. Pinanuno nakit din maritis na tao. Ay, nawang. Tukas ta nga ron, nalabit asik ka tidaktakamatin na abaket at chismosa iti Facebook na. Nagpost pa higayam iti Facebook. Katuan man, tunggal adda iti kaapa na, masapol nga ipos na iti Facebook na. Anya? Kahit na sigurong alaan ti simpat kaya dagiti Facebook friends na Binasak nga ron dagiti post na kay ay na. Feeling victim manen ka dagiti post na singka. Nagsimple na ba? Masapol nga i-post na? Ay, diyan ka man namoy ti dahi takaruba tayo na. Post dito, post ijay. Amu naman nga adu dagiti makapasbansa ka dagiti post na. Hindi palagsarting mo Umay ko isubli na itong gabiyon a binulo ni tatang, manang Odessa.
Mabiit lang ang bakla. At daman sa ludsudat kan ka. Anya tayo tamanang. Nakitam ka di ti impose ni Mari Blessy abakat at chismosa. Wan manang. Saan nga taan ni Nana Vanji ti dakdakamatan na iti post na? Husto ka manang. Ninanavandya talaga. Kunakon ka. Limabas ka nung gamin ni Manang Blessy iti paraangan da. Kitgaputan lang ninanavanji ang nagtaul ti aso da. Sinirip na. Idikwan. Nagato ka noon ti bagbagana. Ay, naglukon day ta a Blessy. Sinirip dalaang, ikan namutin adagos, iti dakas akay papanan. Mapanak iti ayanda Mari Odessa lakay. Apay mo na. Papan mo man ang istoryaan. Ti may papan iti paket nga impos mo iti Facebook account mo. Naa, di ka agsaw akasta si Ricardo. Tadi mo ammo no anya tinapasamak iti dayjay nga aldaw. Saan mo nakita? Isu asaan ka ngagpakalaeng? Oras saan ko nakita? Amok anina na vanji ti dakdakamatem iti dadyapos mo. Isulang mo ti bakit akaruba tayo Wan! Isulang ti bakit akaruba tayo Marites. Limabas aklarang iti paraangan da, agsirip-sirip kit din iti gate. Saan ka di akas di aramid dagiti chismosa? Inikamanen, iti dakis akay papanan ti pa nagsirip-sirip ni nana iti gitna. Nagsirip lang mo di tao. Masapul pa lang, ipus mo iti pisbaw. Malauston! Agsardeng kan! Tunggal adda ti kapaw. Ipus mo adago sa ti Facebook. Di mo ammo, nga iti kastangar aramidem, kitsi kamot lang ti mapataksan. Nabiyag kamot Mari Blessy. At damanin ka apa man niya. Kasano nga mo, Mari Odessa? Kasano ko maadyak maamuan. Kat impose mo mat iti Facebook, Mare. Nalipatam samatan a Facebook friend ka. No nakitam lang, Mare. Sirip-siripon nak ni Nana Banjay di limabasak iti paraangan da. Normal laang mat, Mare. Uray siyak mat ano ag taul ti asok kat agsiripak mat. Kaguram samot ten amin nakaarubam. Masapol pa'y nga i-post mo iti Facebook. Wan tadakas mat yung ugal yun da. Saan anasaya at tikasta, Mari Blessy? No i-post mo dagiti simple asaan nyo ang nagkinaawatan iti Facebook. Sigurado asikat ti madaksan. Anyan tulaangan nga iti panunutan dagiti makabasbasa iti post mo. Saan to mapasamak dayta, Mare? Posible mapasamak dayta, Mare. Aglalo pa kat agsasaruno ti post mo. Sigurado panunutan dagiti makakikita asikat ti ayan ti parikot. Nakamisot kamot ang nagawid bakit? Abay ka di? Kagurgurak dayjay Mari Odessa. Anyat na pasama kaya? May samat gaya mga ginlalaing. Ha? Sir-sermonan nakit din iti tersena na itay. Sa anak mata dumaw-dawat iti advice na. Anyat timbaga na, apagsakitan tinagam mo aya. No apay ka no akas jay ti post ko iti Facebook. Mabalin mat nga yan, friend, naklatan. No di na kaya't makita dagiti post ko. Ay nabagay, nadangamin ti kapam. San amasapol nga ipost mo iti Facebook? Apay, makatulong ayat agit a Facebook friend mo. Anya kansa. Putno ka di tinadamag ko na Vanji. Pinagsasawan na kayo kanuma ni Mari Blessy. Wan nga Rod Odessa. Damag ko ka nagpost pa'y ka no iti Facebook. Wan, nagpost na. Anya ayat ti hustoan na pasama. Nagsiri paklaang mo, idinanggag ko nagtaul ti asok. Yak mo impagaro paguraan nak ni Blessy, gapulaang iti dayjay. Normal laang mat nga agsirip na yun agtaul ti aso. Talaga mat ni Mari Blessy Uray simple aba big deal kan kwa na. Sensitibo ti kumarim Odessa. Wen nga rod na. Imay dito'y tersenak idinaminsan. Iso anak kang nagpiman kanya. Gusto makiday. Tamangan no iso ti pagnakman na.
At dapat man ang timpos ni Manang Blessy, Manang Odessa. Palagkunakit, si katidaktak kamati na itipos na. Ay nawaw, anya apos, awan mo't nakita. Ang mga nuin unfriend na ka, isuot di mo nakita. At yo, kita yan. Plastik ako mare, kuna na mo't itipos na. Si kalaang metamok ako mari na. Ay nawaw, imbagak laeng asaan anasaya at nga agpost iti Facebook, no adda kaapa na. Panunutan nan a plastik da tao. Ha? Di na mapanunot a concern naklaang kankwana. Kita ma, kit ato ti comments itipos naman na. Kita Iso siguro at ipagragsakan na. At dalabasit asaan ang nagkinaawatan, agpost kit din adagos iti Facebook. Ay nawaw, tikas tanga ugali na. Nakitak ang naggapo ni bakla dito'y ayan mo, Odessa. Kat, anya kumaita, Mari Blessy? Best friend mo gaya man ni bakla niya. Aging ga ka di ita, kat nasakit tinakam mo kanyak, Mare. Nag-post ka pa iti Facebook. Plastik ka nga men. Wunan, dakas kamin, si kantina singput, Mare. No amok lang nga kasta ka. Sa anak lang ako man anak igay-gayam kan ka. Anya launay ayat ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak. Kat pudno mo timbaga. No daduma, uray basol mo, agpost ka pa'y. Mabalin mo't adiretswan na kami. Tapno solbaran tayo adat-da tayo laang. Saan amasapol nga i-broadcast mo iti Facebook. Mabit lang bakla. agdadala sa Manang Blessy, ape ya. Sip-sip ka mata niya. Namuam lang ang nagapa kami ka ni Mari Odessa, kanayo na matan ti makmapan iti ayan na. No ti pampanunutem, ket agawag ni Manang Odessa kayin ka. Kamalita mo Manang Blessy, kamin. Si kamot laing ti makagapo, no apay nga umat adayo ti kumarim kayin ka. Post ka nga min apos, uray basol mo, agpost ka latay ti Facebook. Anya? Ita, no awanan ti bagam, di ka manaktak, tada tinapatek, apag na. Daytoy ti may bagay kan. Anay ko! Ipatan ti buhok ko! Anay ko! Magka-umang ka! Lumaban ka! Ay na! Aglablas ka na! Ano tasubil mo bakit? Agdarda naman! Juan, pakinabil na ni bakla. Susapo, pimuskol, tasubil mo bakit ka mo? Kunamlan asino mat na dya tao. Ay, katadda siguro man ang atin na ibagam. Adi na nagustuhan. Iso akas na. Hiya po. Agtawa ka. Tay pakitakin ka. Anya na itang ipakita. Kita ti comment ti may sa Facebook. Friend mo iti Facebook. Anya ti kunana. Denggam tawa sahip. Saan ka mat ang maibusan iti reklamo? Amangan mat musika ti ayan ti parikot. Nagado nga ipupos mo iti Facebook. Di mo sama ngamin amo ti makibagay. Iso akas na. Kasta ti comment da. Ay nawa. Dami account. Amangan mat no ni Mari Odessa da ita. Rumor ka dita, Mari Odessa! Oh, anya ti masapol mo, Mare. Sikat yakin ko kung iti da ito'y adami account. Saan ka di, Mare? Na, di ka agpabaso lakas ta, Mare. Saan asyak ti akin ko kwa iti dayta a Facebook account? Kaya't mula ang ngamin ti bumalas kanya. Sardangam ngaminen ti mangipopos iti kumkumporme, Mare. Kunak tumag ngamin ken ka. Sika ti nakakaasin no ipost mo amin iti Facebook. Sikan tulakit di ti pagsasaritaan dagiti chismosa no kwa. Agin ka pa ilaang. Ta ipilit mo pa'y. Saan asyak day ta kunaklangarudan? Nalabit ana umamuten dagiti Facebook friend mo. Iti mapan mo ipopost. Iso akas ti comment da. Bakit? Diyak ba't kan makita ti Facebook account mo? Awanan in-delete kon. Ay nawa. Apay man.
Tapno saan akong amay lawan nga gipost iti kumporme. Kunak ba't nga itilit mo laang dagiti post mo? Nasaysayat mo't laang, nuawan pa iti Facebook ko. Nakababain launay. Nagado tinasasakit a comment da. Ay katanong sama, sino nga min tinangibag nga i-broadcast mo iti Facebook? Naimbag ko ma, no pagadalan ti ipupos mo. Saan mo't? Tapuro pa ng dadaal iti tao, nakaapam. Unan, di mo ulit-ulitan. Nagsakit lang nga rudan tirik na karkarwam pa'y man. Anya manin ti isyong itibiyag mo, Mari Blessy. Sanak nga imay tapno makiapa, Mari Odessa. Imayak, takayat ko nga'y pakamukan ka nga indilit ko ti Facebook account ko. Husto ni Ricardo nga asawak. Kan husto ka, Mari. Saan gaya manasaya, tinaramid ko. Ay nawaw, addan samot na kaitugtugang, Mare. Ay, awan mo't, Mare. Naamiris ko lang adakas gayam no i-post ko dagiti saan tayo nagkikinawatan. Tado mo't ti makakit-kita. Kunagtumo ngamin kan ka, Mare. No adda ka apam, saan amasapol nga i-post mo? Private ko naman day dyan. Sulbarin nyo adakda kayo. Taan niya kumatiang mo dagiti Facebook friend mo. Kat makibasbasa dalaang mo. Wan nga rod, Mare. Ken may samare. No amom abasol mo, agpakumbaba ka. Saan amasapol nga i-post mo ti amin. Taado dagiti feeling attorney iti Facebook, Mare. Adda saan anak kikin na awatan, sulbaran tayo iti personal. Saan nga amin a personal nga issue tayo, katrumbang a maipost iti Facebook. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Matatang, apay ka di? Busy ka di, Rosie anak ko. Makipurpurdiya kami kaninanang, tatang. Mabaling ka di nga umay kabay laing diti balay. Apay ka di, tatang? Ilabar lang kumamanan. Naurunong kami tilalabaan. Yak matmasangon taglaba tapisya. Ni matlulam, di naman ka ba ilang taglaba iti kawas ko. Ibagak pa'y kaninanang, no anya ti may bagana, tatang. Uray sa anen. Among mat ninalang mo. Na-Friday tatao. Iso nagsina kami. Kasaritak pa'y nga umuna ni nanang, tatang. Iti kasta, saan ang makaungat kanya? Asino ti imawag, Rosie anak ko? Ni tatang nanang. Apay ka numanan. Mapanak ka no iti ayanda. Ado ti malabaan akawas na, nanang. Anya? Busy ka no. Iso adi na masango ti aglaba. Ay nawaw, mismo ang nagsukatan na. Di na pa'y mat mailaba. Ay talaga a feeling don day tanga amayo. In short, pobre wano mamirmiraot adon. Mapanak ka di, nanang? Apay-pay lang, nangalalaan namot iti kastalaing na. Abangan no makaungat day dyan no sa anak amapan, nanang. Sigurado ada kayo manan ti pabasulan na. Naimbag tayo may karo si anak ko. Nakailad ka laang mat ti tatata. Kunak man no busy ka. Talaga busy ak, Rosie. Mapanak kita entry kumparik madamdama. Kasangay lang amin itagat. Inimbitan dak. Numaamuan ni nanang tikas tangar aramiden niyo. Sigurado ang makaungat manan. Anya ko matibibiyang ninalang mo. Kat malo atawon matin sipod nagsina kami. Kita ang kititi malabaan dito. Tama panak kita entry kumparik, ha? Anya? Ama numarabyan kay manan ijay. Numarabyana. Basta ikargamlatan iti salad ag iti kaus ko.
Nalawag ka de. Ayawan kayo. Ada ni Lola iti silid. Nakaturog pala. Agluto kayo iti kanan nyo inton matamdama. Agasam man dahi ti akawas ni tata. Kaslapigadan matay. Buyet! Ay, nakaring kayo matgaya man lola. Awan ni tatang. Ada na pataganapanan na. Ay, kunak lakik di nun ni Buyet. Aglablaba. Sika magaya marusi apok. Inawagan nak ngamin ni tatang. Ilabaak ka numanan tawan wayana. Sa doon na lang day tapok. Saan ba nga inaldaw ti pa nagtrabaho na iti garden na? No dadoma. Ad-ado pa yan ti oras na para iti bisyo na. Kasta ka di lola? Minton sumarunaw. Oray saan kan nga umay apok. Agruam day ta nga amam. Eh, kasano na makaungat lola? Bayam kagungat. Awan lang aro ng timayaw, awat na kwarta ka na kayo, feeling doon pailaan. Di kayat na, kat iso di pagserbihan niyaw. Mala, agtugaw ka ta mangal daw tan, Rosie Apog. Ay, agyaman ak lola. Pasensya kan nadanglaan di may pasangukan ka. Ay nawaw, okay lang lola. Nairwamak matkat. Ay madamag kuman. Sa dino ti pagtrabahuan ni nanang mo ita. Nabayag mo to na saan kami ang nagsarsarita. Sipod pimanaw kayo dito'y balay. Makipurpor diya iti kumari na lola. Amuyumat ni nanang, nagagatlaunay. Day tamot ti kayat ko kinkwana. Responsable nga ina. Husto tinakunayo, lola. Mala, maganta pa ingaw mo na. Ituloy tanto ti agistorya, kalpasan ti pananganta, apog. Sa dino tayo ni Rosie ni anak ko. Pinaglaban ni Buyet, tatang. Kanya? Awan ka no ngamin ti oras tinalaing amanugang yung aglaba. Tabisi ka no. Kanya? Awan ti oras na. Kano nakita kita ti kumpare na itay paawit ang karakaw. Kunakun kat. Imposible ngamin abisi. Katsag paminsan laang mat amapan iti garden na. Talo at awanan tinapalabas sipod nagsina kayo. Yung awan lang tamagam tinagbaliwan na. Ay, pudno launay, tatang. Ultimo aglaba iti nagsukatan na. Di na pa'y maaramid mo. Sipod nagsina kami. Niru sila akanayon ti paglablabaan na. Apay anarabian ka, Rosie, anak ko. Nagsarsarita kami pa ngamin ka ni lola, nanang. Kunak man no nagbakasyon ni Lolam iti ayandaan ti Mijay Bagyo. Inton sumaruno ka no alawas, nanang. Aywan, malagip ko. Husto ka di tinaibaga ni Lolom? Napan ka no ni tatang mo iti ayan ti kumpare na. Wan, nanang. Kasangay ka no ti kumpare na. Agsapaan na pan. Awan pa'y matlataan nagawi daging gaita. Sigurado ang marabyan manunday dyan. Ay, talaga siguro nga awanin ti panagbalbaliw day jay nga amam. Saan matgayam abisi? Ngam pinaglabanak pa'y. Ay, kastalata ka na yun. Ay na, marigrigat lang arudan. Feeling don pa'y laang. Ay nawaw ti kasta nga ugali na. Sika pa'y laang ti makamo dito'y balay Buyet. Agbakasyon na kiti ayan ti kabsat mau. Kaano nga gawin kayo, nanak? Bijak pa'y sigurado ibagak ka ni ading mau. Iteks na kanto. To'y balay ay wanam mat. Agdalos kay ti parangan. Inanang mat. Kanya ti panagkita yung kanya kaya. Diyaga mo tagdalos. Ambok ti ugalim.
Ang mga notibisyum tumanan din into na ram. San kayo kati matanagan nanang? At daman ni Rusi nga po ko yun Awagak tono ko umayag dalos. Ay nawaw, si kagabinan at agdalaws. Apay-pay lang at aktakam ni Rusi nga anak mo. Anyan tulangan tibag at asawam. Ang mga panunutan na nga dinggay takitawan nagbaliwam. Tas kaladon iti kas nga aramida buyek. Anya kumaita na nanang. Apay, bak nang lang nga at maawagan iti daon. Nang kita amat iti don apobrekan sa daot Iso nga insi na nakaniladay takas na taugalim. Awanin ta do sa unanang. Agrubot kay di dreng, tapnosan kay amala daw. Dati mauawang iti silpon ni Rusay, lani anak ko. Sino, tatang? Kita amang kitino sino. Ay nawaw, nimot buyit. Anya nga tati ibaga day ta at tao. Isong bata mo na. Amang ano na parting tibaga na. Hello? Jose, siga ka di dayta. Awan ti anak mo, napanggim matang. Anya ti ibagam aya? Ibagam to nga awagan nak ni Rose na makaawi. Isutigad ka makasarita. Ay nawaw, siguro adamanan ipaaramid mo iti anak mo anya. Dagas ka day. Siga laeng aya, dati karbangan na amang ipaon iti anak ka. Ay na, boyet aya. Aging gagayam ita kat kasta ti ugalim. Di ka matin nagbalbaliw. Feeling mo siguro kat don ka. Imawag kayo kano itay tatang, apay ka de. Rose anak ko, kumay ka mampay dito balay. Sapay makitangdan kami kumakan ni nanang. Nagbakasyon kami ni Lulam. Kahit awan tagluto no kasta bisyak. Anya? Umay kam to Ato ti maarami dito balay anak. Di ka matanaga, papakaran ka mo dito. Sigurado asan nakapalubusan ni nanang tatang. Apay kumasaan? Kasla kayo kanu doon. Dagas ay anak ko. Saan kayo kanumot nga grup-rupa at doon tatang? Di mo pinalubusan ni Rose. Sigurado makaugan ni buliting ka. Bayam tagungar, tatang. Kita no maiturad na ti umay dito'y balay. Ay, nawaw. Ay. Feeling don tuma ngamin, tatang. Pagbalinan nakit din, ababo ng datao. Adan to siguro, di pagbaliwan na rakaw. Ayawan lat ang mukon, tatang. Mano atawanan tinaglabas. Ngam kastalat ta. Ti kayat na, kat iso ti pagserbian me. Ay, day taki din Imbes nga agtrabaho kami, tapno adda maisaang. Saan? Tati kayat na, kat isulaang ti maasikaso. Naimbag kumamot no nagagat nga agtrabaho ijay garden, ngam saan mat. Itay pa'y nga awag ni tatang nanang. Di mo sungsung-batan, Rosie. Agsagana kakit di, tamapan-tamakipurdiya tapno adda usarin tayo. Kasano no umay ni tatang dito'y balay? Ay kat umay atag sarita kami itinalapat. Awan to, pa'y ti maitultulong na para iti panagadalyo. Sa ita, ti kayat na pagserbyan nyo. Ha! I-off mo ta cellphone mo, ta agrubatan. Wan nanang. Awan ti oras na agluto, aglaba ken agdalos, ngem adda oras na para iti bisyo na. Ay na, kalukwan dayta. Ay nawaw, nagpakasyonak lang iti limangal daw. Kasto yan tinagbalinan ti balay. Ay, again ka man dita si Kabulit! Hindi naman disturbo dito, nana. Kawawi ko lang nila. Ay, nawaw! Nabardag ka manan! Hindi talang mo, tala. Nabuyit aya. Nasagom tinapan na kiinom. Ngamtiyag dalos dito'y balay di mo pa'y naaramid. Kinaman di kusina. Ay na, kasla makabulan nga awan tao anang usar.
Jay plato ang nanganak sakbayan nagbakasyonak. Saan pa yan naugasan? Bisa nga ron na. Ay na talaga mauma akon kan ka. Awan din nagdumaan nyo kanila ni. Nangiwat kay lao na yadwa. Awan tinagiwat nga asawa kan ina. No among der arabidang buyan. No ay rason na yun. Tapno isinadak na asawa ka na na. Maumamat Sa tupay na inam. Maumamamat na ni tikas na nga arabid mau. Kay pagpanta na karingkan buyet. Abay ka din na. Ang tugaw ka. Tagsarita tayo pinalapat. Tugaw. May papanitan niya ti pagsaritaan tayo. Hanya nga ron si planom itibiyag mo, ha? Saan mo nabaliwan day ka nga aramid mo? Na. Kaslak mo da kasi ti panagkita yun na. Day ka nga aramid mo ti dakas. Kas kalabak nang iti kas ta nga aramidem. Ti kayat mo, kat ada ka na yun ti ibabaon mo dito'y balay. Uray saan ka abisi? Ninanang mo. Di mo latultuladan nila ning asawam. Nagagat ang makitangdan. Kan amo na ti agtrabaho iti unang tibalay. Sikangay, agor oray ka lang iti maibaon mo. Ultimo aglaba iti bukod mo apado kan aglodo iti kanam. Di mo pa'y maramid. Ay awan na. Lukas na kaakanayaon, di mo namnamaan asublian na kapay ti asawam. Nanang, indulin nyo ka di ti bras ti bagaw. Kita, may ti banyo. Inusar ko, edi na minsan ngal daw. Ano, maya? Aglaba ako, ma. Aglaba ako na. Ay, dawaw. Ikamampay anak kalagip ka. Ewan at akabayla mo, nanang. Samay sa, awan mo taramida ki Jagarde. Gusto nga aglaba aglata na. Ay, saan ka mapanitayan ti kumparay? Nakita ka nga daarak nga igim na limabas di ka paraangan. Sana na. Ato pa'y tinaskin nga ramito dito balan. Naipos mo ilagan ti kayo. Awanan ti may songrod. Isama pa naman nagkayon ito maramdama. Kasabar ko ni Boy. Dito salan itay lang ni anak ko. Kat, anya nga'y timbagan na kada kayo, tatang. Ang mga no pinagsasawan na kayo. Samay, imbisim lang siya ka. Ang kamaya nagsarita. Dapat lawa na tagsinti kayo ang binagka na. Itaman pa'y. Mas gawa nga rumay. Taniya bala yung Teresita, di kakasay. Nagdisdis kitang iti kayo nga isong rod na. Ita, nalagip mo ito ni Boy tagkayo anak ko. Ay, nawaw. First time. Ang mga nung nakaamirisin Sapay la kumatatang. Sapay la kumata maamiris nan dagiti pagkurkurangan na. Mas dawak man nanang. Saan matun nga imawawag ni tatang? Apay, kayat mo manan ti mapanaglaba iti kawas na. Saan mat nanang? Mas daawak laang. Amangan kit din hada sa bali nga ibabaon na nanang. Si kakit di matrosi. Itikas jay atawan ni tatang mo, mga sawa pa'y lang iti sa bale. Abi akasta ti reaksyon yun nanang. Awan matimbaga kakasta. Wano, agsilselos kayo kadi? Ha? Wano, mabutang kayo matlaang ang mga sawa ni tatang iti sa bali. Hustruak ka di, nanang? Ay, sana? Di kaya aglibak, nanang. Ngamin, oray di yung ibaga. Madlaw mat iti reaksyon yung agsilselos kayo. Ha? Sana bale, mapanak to iti ayan dalola inton madamdama. Itulod ko ti pruta sa parakin kwa na. Di kay madanagan, nanang. Pakumusta ak ni tatang para kada kayo. Ne, siga magamro sa anak ko.
Anya tar aramidom dito balay. Iyad ko lang to'y prutas para kini Lola, tatang. Ada ni Lola mi tayo naganak ko. Isumat lagayam adina kun ay ayaban nga aglaba, tatang. Da kayo matgayam ang taglablaba. Wan anak ko. Kabailak mo. Kan awan pa iti marami dito garde. Kunaklakit din na day nyawid yung abalasang. Awan mo anak ko. Oray nang iwat ni nanang yaw. Diyak mo pinanggap tagsapol iti sa balay. Numaamuan ni nanang ang nagbalbaliw kayo. Sigurado ang maragsakan day jay. Oh, nga ta. Sigurado day tatatang. Saan nakanton abirngasan iti don a pobre. Ay, alawaw! Kasta aboyet, aggagat ka ngamin. No amom anawaya kamat, aramidam dagiti rumbang ama aramid. Di mo iuray iti kabalay, wano anak mo. Iti kasta, kat saan da kaabirngasan iti pobre adon. Kang runaan iti amin, saan na ka nga isina ti asawam. Well, papagayam, ditan tinaggibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, lawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.